العسلامة نونك مرة وإذا كيديوسان مرحبا يسون تذول تباسا يموت معتوبة مكنور يموت راه أنفع ببريديس أيني ديجا أش نكمل نكمل أكو كنوين وراويس أيني ديجا غادي يسيس مرحبا يسون ذا شرا وندينا أو ندينا ثان مقرات وإذاك مرة يقدشن في قبايليت ندرون موثرة يرمي تحية قبايليت يعطيكم الصحة ونبارك ربي تنمير حاولة أسنيني تنمير مضبرا تغيوانت نتمور ثايو يقف كان يسم معتوب الناس يونو فريد دي تبحير ثاقيني. Nous tenons à remercier M. Gilles Lartigue ainsi que la municipalité d'avoir donné le nom, le prestigieux nom de Matoubelounas à une allée du parc François Mitterrand ici. زول فلاون داكي فرح غطاس لاسوسياسيون داكي سانتي الثاني دي خمن لوماج كي وناس فلاسيا فوربي قرا ندي بلاصه دي باري داكا سانتي تيان كيني ايدينا صح نوسا دي باري زمرا نروح اني غني خاص بعد مي لوناس توجور الا قوليو جي لا شونس تروحوا زيك غورس وخام تو سايد نتمزر تو سا داكي ساكيس لي روي لا نوك خمن داكي فرنسا ساغ الزهر باللي حضروك طاس ممكن ندخل من سواء باريس سواء فران باري هسا قد بلاصه ديال كاع سانت تيان لكن الصورون ديال نوماج ساره تجمل ثم قرات الوناس. À chaque fois que Matoubelounas est honoré, nous le sommes tous. Comme à chaque fois qu'on honore Charlie, eh bien on honore la France. En disant nous sommes Charlie, on défend les valeurs de laïcité, de liberté d'expression. Et c'est l'un des combats de Matoubelounas. Eh bien nous pouvons nous aussi dire nous sommes Matoub. عقلي فرحة الساكيس وثنتناكم الليلين فرحة في مسن معطوب والتماس ملكة دومران إن شاء الله اللي نتبور نتمازير. قبايليس قارن يموت يخدم خميس. Matoubelounas, même mort, il continue son combat. Il est l'ambassadeur de la Kabylie, des Berbères, des peuples opprimés autant qu'ils sont. Nous lui savons grâce d'avoir mené ce combat. Nous espérons que de notre vivant, nous vivions la liberté du peuple kabyle aussi. Et de tous les peuples épris de liberté. La Kabylie est fière d'avoir enfanté un géant de la trempe de Matoub, comme de Karim El-Qassem, comme de Benayou Ali, comme d'Amrat Hamouda, comme d'Amirouche, comme de Moulid Firaoun, comme de Moulid Mamri, comme de Tahal Djaout, assassiné lui aussi. Et Jean Amrouche, Taous Amrouche, et ainsi de suite. Ils sont nombreux, nos femmes et nos hommes qui ont livré toute leur vie au combat de la liberté d'expression, de la liberté de conscience, de la liberté d'exister en tant que peuple. C'est de génération en génération que nous nous tenons la main pour aller de l'avant. Et c'est toujours bon. Tout à l'heure, Malika Sidous a parlé des ancêtres, de regarder vers l'arrière. Ce sont leurs gènes, c'est leur sang qui coule dans nos veines. Et c'est leur combat que nous continuons jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous soyons libres. Et jusqu'à ce que la démocratie, les valeurs de liberté soient consacrées. Et chez nous d'abord,
et ailleurs, partout où nous pouvons le faire. Kinis Mara, c'est le king de la chanson kabyle moderne et c'est sincère. Alors, depuis maintenant 98, Gosmi Mout, partout en France, des rues, des maisons de jeunes qui portent son nom. Alors, l'artiste engagé, Kishven, qu'est-ce que tu en penses un peu de tout ça, de voir enfin des chanteurs? Mais déjà quand même c'est ça, ce que dire, il y a toujours cette histoire là qu'on va trimballer. J'ai l'impression, quand je vois comme ça, j'ai l'impression qu'on est des orphelins de l'histoire et pourtant c'est pas nous les orphelins de l'histoire, c'est ceux qui nous ont pas mis dehors mais qui nous ont de certaine façon pas obligés mais avec beaucoup de pression comme nous on va l'endrohad. Et voilà, donc c'est super beau de voir ça. Et on peut qu'être fier parce qu'en fait, peut-être lui, il ne s'attendait pas que son nom, aujourd'hui, il devient un grand nom à l'échelle internationale parce que même dès la BBC de Londres, même la BBC, ils ont enquêté, pas enquêté, ils ont cherché un peu à comprendre l'histoire. Donc voilà, c'est magnifique. C'est vrai que d'un côté c'est magnifique. Mais aussi, on ne va pas dire il le mérite, ça dépasse le mérite, ça dépasse. Il a donné sa vie, mais peut-être à sa vie, il est peut-être plus il faut qu'on soit mort pour. معتبر الناس ديون j'arrive pas je peux pas excusez-moi. Alors, c'est la Finlande, c'est Paris, c'est Lyon, ils sont tous là pour lui parce que lui déjà, il a réussi à nous rassembler et il en fait partie, c'est Ali Amran qui nous vient de la Finlande, Azul. Alors, Maran Wali Kari Smith ينطلق ديك باردان دي الزوار دي تموت الغربة دي فرنسا أنا زور كيشبان qui a chanté aussi des textes engagés. Qu'est-ce que tu en penses un peu de tout ça, Marat Walid, le nom d'un rebelle qui porte des rues, des maisons de quartier, des bibliothèques? Ça fait plaisir, En même temps, ça veut dire qu'il a marqué beaucoup de monde, aussi bien ici qu'ailleurs, qu'à Warmarkmour. Donc ça nous fait que plaisir. Et puis voilà, même là où il est, il a quand même il a l'art de réunir les gens, comme aujourd'hui. Tu gardes un souvenir de Matoub à la Je garde des souvenirs de moments tragiques avec Matoub. Je l'ai rencontré au moment où il était hospitalisé en 88. Après la gendarmerie a tiré sur lui. Je l'ai revu après, je crois aussi, quand il était kidnappé, quand il était sorti. Donc c'est plutôt des moments tragiques. Ouais. C'est des moments intenses, c'est des moments en même temps de fierté. Donc pour vous les artistes, voilà la question de Tchouradin, est-ce que le combat, le flambeau, depuis le départ de Mouhia, de Matoub, de Tarja, de Delmouloud, ça patine un peu? C'est sûr, هذا وين ثلاثة سنة درنا هنا في ثموسنين كنقرن يساعدنا داكشي درنا ندير حاجة عايل هنا في الموفمون هنا فيهم النوع ديالنا مي ما كان ولي نروح نولي سيدي خلف إلا كتكمل إلا نكمل نتسوقوا لها بزاف aussi c'est important de rendre hommage aux morts etc mais il faut pas oublier qu'on est là qu'on est en vie et que la vie continue et que il faut continuer le combat. Voilà, on finit avec Ali Amran avec une note d'espoir au sérum Amnour Itzkimil et c'est ça qui est bien. Alors j'ai un Medjeber avec moi, c'est le cousin de Smaïl Mujbar, voilà.
c'est aussi un ancien camarade de combat. Et c'est un Stéphanois, et c'est de quoi je parle. Alors voilà, Claire Rouen, à Saint-Étienne. مرحبا يسون العسلامة نون بغيت اللي ثلاثة ونيتاكين غادنا المسلا شيطة في الناس معطوب الناس معطوب بالنيست مورتيو يوث نتا دارت مع ثوالي ذاك كي نقارن ذاك راولي وستان روبال افكتيفمون قارنا يموت نكون غاساكي اور يموت راه امكث مع ثوالي يون يموت نتاود نشتاكي كل غاشي وشوك غارا يموت نغوري غاسا شفيغ دمزون دي ظليم مازاليت اكني ندوكول اكني نخدم اكني نغنى اكني نمسلا يعرف تقرا ولا وين يعرف عارف يوغورتين عارف يوغورتاس من اللي هذا مزيان يهضر عارف يوغورتاس ما سينيسا هساكي معطوب امزون مازاليت يدار يتسويد الغاش مقله اذا قال الغاش ديبا خاص يموت وكي خدمنا كاين اما كي كاين داك اكلي دي شي جيفارا غاندي ابي بيير هي نكوني مالنا دساكي الفرح ذا مقرنا غادي نروح عرفت مزيغ عرفت معطوب خاطر معطوب زاد شو قلنا البوليس كزيك سميت السنه تا مزيغ ديك الساعه البوليس انت هذا مزوارو يقمسلاين يدينا ابوه انت هذا مزوار يدينا ابوه اسمي لا مزيان ور يوقاد ور يستحى ور يفرح مزيغ تينس يفرح صلاص لينس يفرح سدوني تسكني لا قارنك معطوب يعني ذيون إجلانو ليس يصفى انكرويابل مافري أي غار أكدفك كان ان إكزومبل وشو قيلا ندقوليس إلا دي بوسكاكي أمانة فمان إلا تخصن ومن دي تدار يروح يبنى يخدم ثالا مرة بخامسة مازال تارسا الناس ولي يبغى امان اثناء ذاكي يضواس إيه نكوني غاساكي معطوب نروح داس نرتاج من الثم قرانت اما كي دني بور موا إلي با مور ثان ميرثنون Mais toi, quand même, Khasmaïli Mou, il a réussi à nous rassembler. C'est ça qui est formidable. Voilà quoi, c'est beau. Ah, Lounas, s'il n'était pas chanteur, il serait un grand orateur, un grand rassembleur comme Gandhi, comme Che Guevara, comme l'abbé Pierre. C'était quelqu'un qui portait ça en lui. Il avait une politique humaine, pas politicienne. C'est ça qui est formidable. La politique humaine, elle est éternelle. Son nom sera gravé. Et voilà, son nom ne sera jamais accroché, parce que ce qui est accroché peut tomber. Mais Lounas, il a laissé son nom être aggravé à l'âme de l'histoire, de notre histoire. Bien sûr, je connais c'était un orateur. Évidemment, pour moi, c'est... Ce soir, tu chantes pour lui. D'aller sur scène, tout à l'heure. Je ne sais pas, mais c'est sûr, quand on participe à un événement à Kagui, on a une autre émotion sur scène, on a une autre émotion. Bien maintenant, l'émotion, je ne sais pas la couleur qu'elle a. On verra ce soir. C'est vrai que match c'est vrai, il faut prendre. Je ne sais pas comment dire, c'est très dur parce que quand même c'est un grand nom, Lounas. Et c'était un chanteur. C'est un grand artiste, il dépasse la chanson. Il dépasse la musique. Oui, bien sûr, on va monter avec joie parce que Ymout Dergaz, Ymout Degrouli, Ymout c'est un rebelle. Et son nom aujourd'hui, comme je te dis, il est gravé dans l'âme kabyle. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'il y aura toujours cette tristesse parmi, évidemment, il y a Mouihia aussi qu'il ne faut pas oublier, Mouloud Ma'amri. Donc ils ont laissé un grand vide à Sagui. J'ai l'impression que la Kabylie, elle est délaissée, elle est réellement orpheline. À Sagui, il n'y a pas un fil conducteur en Kabylie. J'espère que Lounas, parmi ce peuple, Bossedifar, qui va de nouveau rassembler la Kabylie. Merci Achille. نزياز دوك سعد عمران نكلي دي يال محسوب وين يتسنن يتخرضن الشفاوة ثكا ياليون يفكينا التناقي تينس عقلي هكذا ملكة دمران qui a fait محسوب الطس أقل ما طبلو الناس دون سون فيفون الشفاوة تينس
نسات كان عرفت ديالين امشي تحس ديما ما تتوالي يفردان دي ميزون جون دي بيبليوتيك تا وين تسميس خاص ما يلو لا شي il réussit toujours à nous rassembler même s'il n'est pas là aujourd'hui. نكار غوري مثلا الا ذاكي الساكن مثلا تولا زقلين يروح شطح بتورو توري كيقولوا غارة خاطر ذيني كتب لي معطوب كي كبغى هاتي تقسيط السيكس خدمنا بريد دي سانت ايتيان سني برك ربي بيدك كي لا ميريا كي وكد لاسوسياسيون دو ميديا وكد الغاشيه كي يديروا اطاس يتسن وني برك ربي تزمان اما لو كومبا معطوب مازالت يكفرها مازال الكومبا معطوب اذن اماكن وري موتر مازال اي توصي مازال مازالت ذاكي خاص 17 سنه يا تسرو فلاس لما انا الساقي ورو غير فرحه قليل وتعاون هذا بزيف خاطر اسقر وتاكد معطوب اخر ذيكي اخلا مازال نكمل بريد غدا نجرب مازال اللي نلحو هكا مازال نضح في الليل اما يبغى لا تبارك